Dokiaľ mi potom kniaz tak jara pomal v mojim živeniu. Sem ja s mojim mužom smo si učinili, môžeme jen Sviaty kříž postaviť. A tun smo mu popravom celý jo v Rubelčicach vonka před rota stajiť. A niksi na to, ja som znovu od mladosće se s Warner Gerhardom vuboko zjazana. Dokiaľ on ten v Erfurtě teologiju študoval, tym czasu, gdy som ja te 2 lata v Erfurtě bola, da sme sa v Erfurt Hochheim se s kniazom nauku, nebo naukovník, tu je tam duchovný bol, sme sa tam všetci k serbskom blidu trechili. To sú boli po Serbov v Erfurtě, my sme také oko 10 čo boli. A od toho časa som ja s Warner Gerhardom jajom pom prajar, když on usvedčený bol, dobo ja to nik kniaz kapvan oder kniaz farar tebi, prajčom pa ešte Maria, za tebe som ja Gerhard, a to sme ma to dženci šo ostali. A duša jom to také prajache, pán Gerhard, vieš ty što? S džakom bo ja celá rádi jen Sviaty kříž postaviť dať. A duša jom prajú, no Maria, jo sú teko veľa Sviatých křížov, kiž bucho sa debeli ponovič. Tota si te pola dajemo, vupotaj si jen tajky, kiž jo skoncvane, a ponte ten Sviaty kříž ponov. So te staré Sviaty kříže zdrža. A gdy som ja tun te Rubelčice kupiť chcela, ja to všetce môj díl všetce činil se Sviatej Mariou a s potom kniazom. A da som ja pravila Sviata Maria, hezo, když ty to chceš, zodu ja te Rubelčice kupiť moc, pon ja pobežu z Rubelčic, moli do Rožanta, pieši. A neke to tak daleko było, 2007, to je było 2. Julia, also putnikovanie do Rožanta, te budeske, te to od Doboršic beža. A môj muž prenio, Julia má môj muž narodnin, nik beše to 2, to by je na ponžela, to ešte ja vím, kaj dženca, tajky mutne džen, co kus dyštika započal iť, to ešte ja ponesem celé do budlení, to som si akus jednu celofantitu voko šije písma, môj kuchar, ja mi dal jen pektel traubncokra sobu, a jedne jablko, a da on pravil, když ja popuču vodna, pon doby ja to MC zadza, jako som môžu posilniť. Nik si ja, jovo je Rožan, tam in te bežiš, a da si ja bežala od Rubelčic na ten kružný obkat, pon dalje k autodroze, pon som ja bežala na Svonu Boršč, a od Svone Boršče, pon som ja tam odbočiva, a tam počneš najmo, to by še pon vielleicht oko jenik, na podvima i počneš slunčko svietiť. A tu sa musela, no haj Maria, 4 byš ty v Doboršicach boč. Tak by si ty to zareke 4, pon oni 5 mісяць da oni odbíž, a ešte si so kus urediť, od beženia, ako šedraščiť, sa môžete pon sobu bežeť, a to ty môž niké tvoje jablko zjesť. A da ja také bežu, a to by si taký štumjen zdunk, možda tomu sa na tom zdunku, ach Maria, džinošte, po šritov dali, ty ešte jdeš jen renči blečk nankać. Also ja sam bestimmt ten puč od Svone Boršče do Bulborc. Also bestimmt, to je naš puč bol 200 moli, ja necham žeč tam lang jova. Ja tam nesem ženi žan Sviaty kříž videla. A když ja také kus dale bežu, a da ja tam taká mała prózdnica, a tam ja jen Sviaty kříž se jo vidžu. Sviaty kříž obladam, a da tam stej šmoule una. A da som sa ja tak doplnila od mojho bratra, ten syn, ten Daniel Mirčink, ten je, když je hunšče na vašu šulu chodil, je mu kus tak sledil a je zvieščil, že naši předkatnice v Broniu, od mačernej strony, se z Hunjova pokadžeja. Nik som ja počnala tiež za tým slediť, ja som myslela, tu je Sviaty kříž, tu by še dospolne, also ten Zornoc, tu ešte by še poriadku, ale što ešte bola tá Boža Matra, a pon tam mala ciška, to je šo zezarzavené bolo. A tu si ja myslela, menš ten Gerhard, ja ty by prajú hupotaj si jen Sviaty kříž. To som myslela, no toto bo jen Sviaty kříž bol. Si ja to s Gerhardom dorečala, tu je to pon tiež sledžil, a ja prajú to je za jednu nedelniču, sú to moji předkadnice, 100, oko 640, alebo také nešto. Čakaj najmä, 2008,
Also najmniejsza je to tak było, że gdy smo mu ten Święty Krzyż ponowić dali, a poswiecić dali, są to genau 150 lat byli tak skoro na dzień. Od prenia postajenia. Nikt się dobiał naprzed postarać, że ja tam tym kisztung Święty Krzyż susza, to są jeszcze jedne wieste Dylanic byli, z Huniowa, ten dżoku usledziła, że ja możu tam se te opraszeć, że ja to czynić możu, to się ja šo zriadowała. Mój muž tun menie, že tun Święty Krzyż przestać do Rubelčic, tun Gerard papraješe nie tun za jednu nedjelnicu, jo so tun tam postaju, a tun bohun za to, ke so ten kitro te krzyże obszkodzili, a to mi jeszcze mój muž strachom prawie, że mu to šo nowoć činđać. Pan budža oni tun krzyż nam te tam skoncwać, a dušo Gerard pravi, Marija tun krzyż, že mu tam stejo ostać, a to te tak čin. So. Ha, nikjer to było 3. Julia. Nik się domoj šišła, sem ja prawiła, ja necham żadne darek moim 60. narodninam mieć. Ja chcę mieć pieniądze, że może ja ten Święty Krzyż tam obnowić. Mój Boże, ty si nik čišće kovrotna odvova. Druje si jen rjane šat, k 60 nam przeja, oder nešto druje, no rjanu jezbu, a ty chceš mieć ten krzyż obnowiony. Nik si ja znała te żony, ki su jednu twarsku firmu mieli, ach, to nie jest żaden problem, możemy tebe te kamienie do kolesa woka, a štož tam dacu suša, to ćemo mu tebi zapłacić. A nik sam se ja mislila, no mój Bože, to je neke nazima, to će se ti niko putać, tu ma zime kvile, a naprej Kostenangebot činč, a to je bo jen vesela z Ralbic. A tu nje mi ščinil jen poskitk, ha, no, ja sam prav gut, to sam ja spokojam s tym poskitkom, to je oko novembra było. Ha, du schon prav wichtig, to maš ti nešto napšet, to tom, když ja to nikes, no se šo, also, odpredsam ten šoštož ja trebam, tu mam ja zime kvile, a môžu to zime poredzieć. Ja prav, nimam nič napšet, čo tom. Nik pa jo to te leto było, also 2007 do 2008, ja so te złoto o 100% podrožiło. A duša nikla na to januaru na to kneza veselujem, ja pravim, kajke da to nik z mojim poskitkom. Ja on pravi, Marija, ja sam se šun material obstaral, a tom poskit, stajki ste, kaj sem či ja jun dal. Ha, pon smo mu to celi popravom matrone tydzień, also v Bohunčku posvečić dać, ale to ten co jutre jara zajebo boli 2008, a dušom pravište, to ima muku 6 štukež ja ze ten złotu barbu tam te napinzlovač, a tak to mu nenđemo šafnč, in pa gut, da ćemo čin cjatki, to je dejen tajki, also krute cokvinski džen cjatki punđelu, a daknes ju Warner Gerard pravi, Marija, to ja ne možu, da Wyszka w Pančicach, da sveči 50-letny jubilej, to doby ja tam hin. Tu se pravište što gera, to muta, že imamo tun tradiciju po nas v Užice, za mu Bože čivo tak jara svečimo. Pa dađemo tak lajščin čtvrtk na Bože čivo. On pravi, ja pravi, nišpore su nimo, cjurk na poštyrjoch, to ćemo činč pečich. A on pravi, ziste, to je jedna dobra ideja, čtvrtk, ćemo to činča. Nek pa su mjestem tež te hunjovske ludzo, te su šo bolje evangelske ludzo, ja pa tih te vilje znajem, te su to nek te subokrenili, za motum kšištam, also když te tom posveći, da ponte to nam pravi, mucemo tam te subu podlaboč. Nek smo mu to šo zorganizovali, ponče mer jedno človeka, tu nje pravi jaduči z takim elektronickim klavierom, budu ja tam te kjoluše převodit, te se te kjoluše hupotaj, te se ja te pombole tajke hupotava, kiž evangelske te rade spěvuje, a katolske, a ne Gerard pravi, Marija, když du ja to vozevič muži, ja to pravi, se ty na šalku kurve ja pon proseš, ja pravi, to te můžeš. Nek smo tam vavki nastajeli, a šoš čineli, ha. Tam su šišli, ponšte mi také 2 dny do to nucpane zaujete na Ordnungsamt v Budyšine, so oni za hodinu tun droh tam zašla ja, also policišča. A da je ten človek mi pravi, also to nije možno, also to nije treba, ja sam pravi, nech on tam prošujemo jeđe, a se to oblada, ja necham so tam pon k nekajkim komplikacijam šinđe. Pon ja se on to oblada, on pravi, ja mam to praje, oni budža za hodinu nam tam
so zašlać, to su te wohl pravdě policistka šijeli, a su tam so stupili, a tam su šišli přes 100 ludzi na te posvědčenie toho Sviatog kříža. V Posove, v katolskim Posove su pisali, to běše jedna manifestacija víre, gdje se ten Sviatog kříž so tam posvědčil. A když je nikemu také zrudobu mám, abo niđe ništo, oder přečelu, kiž k nam od drudže šindu, ponieważ šec mój puć k tom Sviatom kříži, habo mredla, kaž hulki pjatk, ponieważ tam huredžu, ponieważ tam jednu sviečku staju, habo tak, so jen šec nike, pa bude dobět štěmo tam ten zornuc, kdyby se jemo huredžič, to na šulctva pravi, to nije žan problem, to dabe ja tajke, to je také pryskadva ze svodu, a to môžem rejne huredžič, a to ešte nikemu dať huredžič, však to nikdy, jo, also 60, miestem som ja 77, also to je chvíľka, super liet dazwischen.